turabasuhuje mu matwi y'abenshi nibwo humvikanye bwa mbere ijambo ry'uko M23 mu migambi ifite harimo no guta muri yombi Perezida Tshisekedi. Ese bigenze bite? Byose tugiye kubibagezaho, turibuze gukora ubusesenguzi bujyanye n'icyo kintu kivuzwe bwa mbere, turebe aho bigana. Turareba kandi n'uburyo ibice byegereye Uvira ndetse no muri Uvira muri rusange hakomeje kugenda harundwa abasirikare b'ibihugu. Waruzi ko Tanzania igiye koreza abasirikare hariya? Waruzi se yuko Uburundi ubu noneho bwongereye abasirikare, bwohereje abandi basirikare benshi hariya muri Minembwe bishobora kuba bigiye guhindura isura? Waruzi se yuko abo baje basanga abandi ibyo bihugu byohereje? Ububirigi nabwo bwohereje abakomando bateye ubwoba bagiye gukora iki muri Kongo? Byose turaza kubigarukaho. Ayo niyo makuru turibuze gusesengura, nuko yabagezaho, ariko tunayasesengura kubera ko twebwe niwo murongo dufite. Reka turebe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habaye ikintu igoma, bamwe barabibonye abandi barabikurikira, ariko hari agenda cyangwa hari gahunda n'umurongo mushya wavugiwemo. Ejo ikiyo cyabaye hashyingwe mu cyubahiro abaturage biciwe mu gitero cya drone za FARDC mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibyo ni bisanzwe, buri wese yarabibonye. N'abaturage bishwe ubwo FARDC yarasaga ibisasu ibombe bya drone hariya Imasisi, bigahitana abaturage benshi abandi bagakomereka. Abaturage babanje kujyanwa muri stade d'Ornité hariya Igoma, basezerwa mu cyubahiro, hanyuma bajya gushyingurwa ahitwa mu Bambiro muri teritwari ya Masisi. Imiryango yari ihanganye, natwe dukomeje kugenda tuyihanganisha, ariko ibintu M23 yatangaje ejo yagaragaje umujinya ukomeye cyane, ndetse iboneraho gutangaza yuko Perezida Tshisekedi agomba gufatwa vuba kandi agomba kuzajyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC akaryozwa ibi byaha by'inzirakarengane byabayeho. Reka turebe, uretse guverineri amagambo yatangaje, reka turebe noneho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru avuze ko byanze bikunze ibi bintu biri gukorwa, uku gutera amabombe mu baturage buhumyi hagapfa abaturage benshi, atari yamarira mureba yabariye abaturage. Tshisekedi azayaryozwa, azafatwa ajyanwe mu rukiko. Nyuma yaho umuvugizi wa M23 Lt Colonel Wiringoma yabisubiyemo mu magambo ye ati, iriya ni ingoma y'ibigoryi, bazabyishyura, byanze bikunze azabyishyura, ntabwo ari kera azabyishyura, azajya mu rukiko, tuzamufata, azajya mu rukiko, azishyura ibi bintu kandi ntabwo ari kera. Ayo ni amagambo Wiringoma yatangaje, yashimangiraga amagambo ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na M23. Ugajya gusesengura rero, twinjiremo imbere tubanze turebe impamvu M23 si ubwa mbere habaye bombardement hagapfa abaturage gusa, n'ubwa mbere abapfuye benshi, ariko n'ubwa mbere tubonye M23 ikora iki kintu twakwita nka highlight ku rwego rw'isi yose, kubyereka isi yose. Bagafata abaturage bishwe muri biriya bisasu bakabajyana muri stade d'Ornité, bakagenda etat major yose cyangwa se ubuyobozi bwose bwa M23 bugakoranira hariya, bagahamagara abaturage bangana kuriya, bakabwira ati muze murebe. Abaturage bagakoresherezwa amasanduku meza, ukaba ari umuhango ukomeye cyane wakozwe ku rwego rw'aho M23 igenzura. N'ubwa mbere bikozwe, ariko ibi bintu birimo ikirego gikomeye, birimo gahunda ikomeye M23 ishaka kwereka isi. Reka tubanze turebe, twasinye amasezerano y'agahenge, ntago yubahirijwe. Icyo ni kimwe, dore abaturage baricwa na drone za Kongo. Ikindi cya kabiri, reba uyu muntu ibyaha arimo kora, arimo arica abasivili. Gahunda yacu yo guharanira kurenganura abaturage
turiho nyamuneka nimuyumve, dore n'ikibi bishimangira, dore abaturage bacu barimo baricwa, abaturage b'abanyekongo nyine ba 23 barimo baricwa. Kubw'iyo mpamvu rero uyu muntu ibintu arimo akora ni ibintu bibi cyane. Amahanga afite ukuntu yamaze kubona iriya shusho, afite ukuntu yamaze kubona ibyago birimo gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, bigoye cyane yuko none ubu ngubu yajya mu biganiro na 23 ngayitsinde ku mpamvu yitwa yo guhagarika agahenge. Dore abaturage mwishe ahanga harimo ibyaha by'intambara, kuko bari mu ntambara, harimo ibyaha byibasira inyoko muntu, harimo ibyaha by'ubwicanyi n'ibindi byinshi cyane bigenda bikusanywa. Mujya mubona 23 ikihutira gutangaza ngo basize basahuye makobora, bakagira na interview z'abaturage aho ngaho. Biriya ni ibimenyetso biba bikusanywa kandi byanze bikunze. Urabona izi mvugo z'urwango biziriya ziba documente, zirabikwa uko iminsi uko bitinde cyangwa bitibuke. Tshisekedi naramuka atsinzwe na 23 ibi bintu azabizira, azajya mu rukiko kandi azisobanura kuri ibi bintu. Bivuga rero ngo byanze bikunze uzabona no ku ruhande rwa Kongo turaje tujye tureba ikintu bahise basubizamo 23 nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo, nabyo turabifite. N'ubwa mbere biriya ntugire ngo hari ikindi byakorewe, kiriya ni ikimenyetso cy'icyaha cyakusanyijwe, ni ikimenyetso 23 yakusanyije cy'icyaha cy'ibyaha bizashinjwa leta ya Tshisekedi. Ikindi ni n'ijambo rikomeye cyane, mu biganiro ndetse no mu buhuza. Byanze bikunze iyi raporo yamaze kohererezwa abahuza batandukanye barimo kuhuza izi mpande zombi, bigaragaza yuko byanze bikunze bavuga bati ibi ngibi mu birebe ni abasivili 22 n'abandi 20 bapfuye n'abandi 50 bakomeretse, ariko ibi ngibi ni mubanze mu birebe, murebe icyo iyi guverinoma iri gukora. Iriya bayita tanga umugabo. Bikaba byanaha imbaraga 23 zo kwavansa urugamba, kubera ko yamaze kwerekana ko turimo kujya guhagarika ubwicanyi buri gukorerwa abaturage. Ikimenyetso ngiki leta ya Kongo iravuga ngo hari abishwe. Reka tubanze turebe kugira ngo tugendere hamwe. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yahise ajya kuri X aravuga ati Goma ntitwibagirwa, ati iherezo ry'ubunyamaswa ati ryagezweho, ati nyuma yo kumena amaraso muri Goma bigahitana hafi abantu 10,000 mu minsi mike gusa, nyuma yo kwica urubozo muri Nyakanga umwaka ushize abarenga 300 b'abahutu muri Rucuru no mu tundi duce twinshi, vuba aha kandi abantu barenga 500 bishwe mu bitero byabereye hagati ya Kamanyura na Uvira. Ati hari imva rusange, imibiri yasizwe ku mihanda, imidugudu yacitsemo abaturage bayo bahunze. Si imibare gusa, ni amasura, ni amazina, ni imiryango, ni communauté yakomeretse bikomeye, kandi kwibuka kwabyo ni kwashyingurwa ku gicaniro cy'icengeza amatwara rihumanya. Urumva? Ati nta muhango n'umwe, nta gushushanya ukuri, nta nkuru mpimbano ishobora gusiba ukuri kw'ibi byaha cyangwa gukiza icyasha inshingano z'u Rwanda n'umwana warwo 23 babiteguye, babitegetse kandi babishyira mu bikorwa. Ati turunamira buri wese wahitanywe n'ibi byago, kandi twongeye gushimangira ubumwe bwacu n'impuhwe dufitiye abarokotse n'abimuwe mu byabo. Twongeye kwemeza ubushake bwacu bwo gukusanya no kubika ibimenyetso by'ibi byaha no kubigeza mu nzego zose zibifitiye ububasha kugira ngo ababigizemo uruhare babiryozwe. Nta zina na rimwe twibagirwa, nta mudugudu n'umwe, nta bwicanyi na bumwe, ubutabera buzaboneka. Ibyo ni byatangajwe na Patrick Muyaya. Ahangaha byagira nari nteruye 23 ikoze iki kintu kugira ngo ikusanye ibimenyetso, ariko Kongo nayo irimo iravuga yuko ifite ibimenyetso, yaba amazina, yaba imidugudu, yaba buri kimwe cyose n'ubwicanyi bwose ngo bukorwa na 23 nk'uko Muyaya bivuga. Agarutse ngo ku bantu 300 biciwe Rucuru, ku bantu 10,000 biciwe muri Goma,
agarutse ku bantu 1500 bicoye ngo Kamanyura Uvira ejo bundi mu kwezi kwa 12. Kongo nayo urumva yuko ku rundi ruhande ifite iki. Ibintu byo guterana amagambo no gushinjanya abantu bishwe bizagarukira hehe? Nukuvuga ngo mama 23 byaravugwaga ariko nayo ikabyerekana ariko idafite ibintu biri document. Bakayishinja ngo ari abantu ibihumbi binibi ngo Goma bapfuye intambara nyine yaguyemo abantu ndumva ariko byasobanutse. Ariko se mu byukuri ko nta kimenyetso na gito cy'abo bantu cyangwa abo bahambwe cyangwa abo byageze gute Kongo ifite mu gihe mama 23 yatangiye kugira ibiki kubikusanya ikabyerekana. Nko muri Uvira bavuze abantu 1500. Mama 23 yemeza ngira ngo abantu 8 harimo abanyeshuri bafiriye ngo mu ishuri ibitewe na bombe yatewe iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo birahari, amashusho barayerekanye kuri X za Lawrence Kanyuka biriho byose. Hanyuma uyu munsi Kongo nayo iravuga gutya, nukuvuga ngo barimo gushinjanya wisha abangaba abandi nabo wisha abangaba. Ibyo ngibyo urumva umuturage n'urimo kubigwamo. Ariko iki kintu cyakozwe byanze bikunze hari ikintu gihari. Mama 23 iramutse idahiriwe n'uru rugendo irimo, ICC hari abajyayo. Kongo guverinoma iramutse idahiriwe muri iyi ntambara ngo ibintu bigende neza bigende ku murongo nkuko ibyifuza, hari abayo bajyayo muri ICC. Icyo cyo buri wese udukurikira akimenye. Hari ibimenyetso buri ruhande rwamaze gukusanywa, ariko ibi bimenyetso birafasha mama 23 muri negociation ziri imbere mu kubyereka umuhuza. Murebe ibi ngibi ni ibimenyetso bikomeye muri diplomasi no mu biganiro bishobora gutuma no mama 23 ibona n'uburyo bwo kuvuga ngo okay bwo gukomeza ibitero byayo ijya kubohora abaturage, cyangwa se ikagira gutya ikavuga okay murebe mugira ibyo mutegeka leta ya Kongo. Ibi ngibi ni ibizibiti, ntabwo ari ikindi harimo ikibariro cyo guha bapfuye, ariko ni n'ikizibiti gikomeye cyane ku ruhande rwa mama 23. Nuzabone ejo nuri amashusho urabona uburyo umuntu wese umuyobozi ukomeye wa mama 23 yari hariya igomejo. Ntabwo ari ikindi ni ugukusanya ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubwicanyi burimo gukorwa na leta ya Tshisekedi, kizanakoreshwa no mu manza mu gihe byabe bibaye ngombwa. Mujye gusa ku ruhande rwa Kongo, aya magambo yanuza ya Muyaya aragaragaza yuko ngo ibi bintu byabaye ngibi bya Masisi cyangwa abaturage bicwa, arimo gutambikamo akantu kagaragaza yuko ngo bishobora kuba binakorwa na mama 23 ubwayo kugira ngo ikundi ibone ikimenyetso cyangwa ikundi ibone ibimenyetso iri buze kujyana ku ruhando mpuzamahanga. Ni mwebwe mushobora kuba mukoresha izo drone zikagenda zikica abo bantu. Si n'ubwa mbere bivuzwa yuko ngo ibitero bya drone ngo mama 23 yitirira ngo Kinshasa ari yiba yabyigabyeho, yamara kubyigabaho ngikabyitirira Kinshasa kugira ngo ibone tangible proof, ikimenyetso gifatika kandi gikomeye. Si ubwa mbere icyo kintu kivuzwe na Muyaya muri iri jambo rye cyangwa ibingibi yanditse. Hari ahantu avuga ngo nta muhango n'umwe, nta gushushanya ukuri, nta nkuru mpimbano ishobora gusiba ukuri kw'ibi byaha. Urumva arabyita umuhango, akabyita no gushushanya no gukora inkuru mpimbano. Biriya mama 23 ikora ngo ni inkuru mpimbano, ariko ibyo byose ntago bishobora gusiba ukuri kw'ibyaha bikorwa cyangwa ngo gukiza icyasha. Mama 23 akongera akanagaruka ku Rwanda yita se wa mama 23 ngo kuko ngo nibo babitegura ngo bakabitegeka kandi ngo bakabishyira mu bikorwa. Aho harimo ikindi kintu, nuvuga ngo hari ukuvuga ngo ibyo muvuga byose ni mwege mwabiteguye, ni namwe mubishyira mu bikorwa, hanyuma mugashaka ukuntu muri buze kubigereka ku bandi. Uyu mukino wo kwitana ba mwana, uyu mukino wo gushaka ibimenyetso, abaturage benshi bashobora kuza kugwamo. Ariko ikigaragara cyo leta ya Kongo niyo izo drone zihanwe n'izo square zihanwe, bigaragara yuko ariyo izitunze. None mama 23 wayishinze ute yuko kuba yakoresheje izo drone n'izo square itazifite?
aho no hahitazamo akandi kabazo. 23 yakigabaho igitero gute? Ubuse ejo bundi twabonye ibyabaye muri Tanganyika, ubwato bw'ubuvedete bungahe bugashya bugakongoka n'abasirikare bari barimo bagapfa. 23 n'iki cyo kwica abasirikare bayo? None se kwiga bigabyeho ibitero muri Rucuru, Warikare ko bavuyeyo bamaze kugenda, haje n'ingabo zagiyemo hagati za East Africa. 23 yasubiye Warikare ijya kwica abaturage, cyangwa ni FARDC yaje na Wazalendo bica abo baturage? Ahangaha Kongo ishobora kuba yamaje gufatirwa mu kamasho, ahubwo igisigaye kirimo gukorwa ari ugutarataza gusa, ari ugutarataza. Ariko reka tubihanga amaso gusa, ikintu cyabaye ejo mu rwego rwa diplomasi, 23 yatsinze igitego, ubwo ni kimwe ku busa. Reka tugereho ku zindi nkuru. Ubu ngubu ikintu gihari, reka duhere kuri iyi ngiyi y'Abarundi, tuze kujya kuri Tanzania, twambuke ku Bubiligi tujye n'ahandi turebe. Umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Kongo watangaje ko Uburundi bwongeye gusubiza ingabo mu gace ka Bibokoboko no muri Poezero, utu duce tukaba duherereye muri teritwari ya Fizi. Abarundi bongeye kugarura ingabo. Umuvugizi wa twirwaneho Colonel Kamasa Ndakize Welcome atangaza ko izi ngabo ngo ziyobowe n'abaofisiye barimo witwa Nshimirimana ngo zishaka kugenzura igice cy'imisozi miremire gituwe n'abanyamurenge. Ati MRDP twirwaneho yamaganiye kure iyi gahunda mbi y'ingabo z'amahanga igamije gusa gutera abasivili b'abanyamurenge mu Bibokoboko na Minembwe no kubafungira inzira, ibizatuma ikibazo cyabo kiba kibi kurushaho. MRDP twirwaneho yavuze ko kuva muri Werurwe na 25 ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Kongo, imitwe ya Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR bisha abasivili b'abanyamurenge, babakorera iyicarubozo, bamwe bafatwa bunyago, bafatwa ku ngufu, ndetse ngo hanasahurwa n'imitungo yabo. Kuva mu Kwakira uyu mwaka ushize, imiyoboro y'abanyamurenge batuye muri Minembwe yarazambye kuko nibwo ingabo z'u Burundi n'indi mitwe bakorana bafunze inzira banyuragamo bajya mu masoko ndetse no mu mavuriro. Ni ukuvuga rero ngo ingabo z'Abarundi zoherejwe ari muri mu Bibokoboko no kuri Poezero zaturutse mu mujyi wa Baraka. Ni ukuvuga ngo twirwaneho kubitangaje ibi ngibi ni ibisa muri Baraka hasanzwe hari bataye 3 z'Abarundi. Izo bataye 3 ngo nizo zakozwemo, bamwe baraza bashyirwa ari muri Poezero no mu Bibokoboko. Gushyirwa hariya bigendanye n'ibiherutse gutangazwa na guverinoma ya Kongo ivuga ko u Rwanda rufite ngo bataye 2 na 3 zagiye muri Fizi, muri Mwenga no muri Uvira. Hanyuma ngizo batayo ngo zikaba ngo zarafashe izina za twirwaneho. Mbese nuko ngo uzibonye agira ngo ni twirwaneho, bavuga ko ngo ngari batwirwaneho ngo kandi ari ingabo z'u Rwanda ziri muri ibyo bice. Gushyira Abarundi hano rero ndabibona nko gushaka kuzibira cyangwa gukupa connection yahuza izo batayo, bikozwe n'u Burundi, bikozwe na Kongo. Nyuma yuko ayo makuru anatangajwe ku itariki 31 na Patrick Muyaya yuko izo batayo zihari, ndetse raporo ya Loni nanone yongeye kugaragaza yuko ngo u Rwanda rufite batayo zingahe, ngo brigade 2, ngo rufite brigade 2, ngo hariya ngo hari muri Kivu y'Amajyaruguru n'iri muri Kivu y'Amajyepfo, ngo zigabanyije ibice bitandukanye. Ndetse no muri Mwenga na Fizi na Karundu biravugwa yuko ngo ingabo z'u Rwanda zaba ziriyo. Niyo mpamvu hahise hafatwa icyemezo cyo gukora Abarundi hariya bakabajyana mu Minembwe kugira ngo barebe uburyo bakupa connection y'abari Uvira nabo ngo bari Minembwe, babashyira muri Poezero.
aho ngo niho icyo cyemezo giturutse. Ibi bintu rero urumva birakomeza none gukurura ikibazo ku ngabo z'u Burundi bavugaga ko ngo zitakiri ngo umuntu uza ngo zitakiri ngo muri akaje ubundi CNDD-FDD umunyamabanga mukuru yemeje ko bakiri muri Kongo ngo kandi kubw'amasezerano ngo bagiranye na Kongo. Rero ibi ngibi nabyo none biri buze gukomeza intambara, ndetse urumva ko buri ruhande rwose turyamiye amajanja. Kongo iherutse kuvuga yuko ngo yiteguye gushora miliyari 5 z'amadolari kugira ngo iyi ntambara irangire. Sinzi uburyo bazayashoramo, ariko ikigaragara intambara yo irahari ndetse iri karibu. Hanyuma uretse abo Barundi hari amakuru avuga yuko Tanzania na Kongo bamaze gusinyana amasezerano y'igihango y'ubufatanye mu by'umutekano ndetse n'ubwirinzi rusange. Ati ibyo ngibyo biratuma Tanzania izohereza abasirikare hafi 12,000 muri Kongo kugira ngo bajye guhangana na M23. Bivuga ngo Tshisekedi hari inzira y'intambara yahisemo kandi yarabitangaje yuko intambara bagomba kuzayitsinda mu mirwano bya diplomasi forget. Ibyo ngibyo uretse Tanzania nayo buriya hari ukuntu isa naho icecetse, ariko ifite uruhare rukomeye muri iyi ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri kiriya gice cyegera muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko hasa naho hanegera n'umupaka wayo. Ndetse hari andi makuru avuga ko ngo Tanzania imaze igihe yohereza ingabo ngo zikagera nazo zikagera muri Baraka hariyo Bacanshuro, hariyo Burundi, hariyo Kongo FARDC, hariyo Wazalendo, hariyo FDLR, niho ngo barimo kwikusanyiriza. Ndetse turibuze kubigarukaho mu nkuru itaha. Tshisekedi ngibi iyi trike y'ibiganiro arimo bya Rwanda ashaka kongera gutangiza, ngo bikaba none bifite indi gahunda yo kugira ngo abanze yisuganye, namara kwisuganya ashora intambara y'umuriro. We yibwira yuko icyo gihe azaba ari bwo ashobora gutsinda M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nabyo ngo ni indi trick, uretse ko turi buze kureba bimaze kumenyekana, unuze kujya kure. Nukuvuga ngo umugambi wose wa Tshisekedi na Lorenzo twamaze kuwumenya, turi buze kubagezaho mu nkuru itaha, wowe ntujye kure. Hanyuma uretse abo banuza abo Batanzania, ejo Ububirigi, amakuru y'indani avuga ko ejo Ububirigi bwohereje abasirikare 412 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaza ngo ari ba instructeur, ari abatoza bagomba kuzatoza FDLR, Maimai ya Kutumba, Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo n'Abarundi, ngo bakaba baje ngo kubatoza ikintu kimwe, ukuntu bakongera kwigarurira Bukavu hanyuma bagakomeza Goma. Niki kintu baje kubatoza. Baje kubatoza kubera ko Uvira isa naho 23 isa naho yavuyemo, niko twabyita, ariko nayo ntiyagiye yose cyangwa ntiyavuyemo burundu. Ugiye kureba nawe urumva ko bidashoboka. Noneho ngo bo bavuga ko ngo Uvira byo ngo biroroshye ngo bazambuka, ariko ngo uburyo bakigarurira Bukavu bakongera bakigarurira bagakomeza bajya Goma, ngo nicyo abo Babirigi baje gutoza M23 baje gutoza iriya coalition, kanyite coalition nako narakizwe. Ariko ngo igihari ngo M23 yamaze kumenya uyu mugambi wose, yamaze kumenya. Ababirigi gitekereza kohereza abasirikare 412 basanga abandi, kandi Ubirigi bira busanzwe bufite abasirikare hariya muri nuza hariya muri Kongo bafite abasirikare, kuko nk'ejo bundi ejo bundi nibwo batangaje yuko ngo bafashe M23 yafashe ibikoresho byinshi cyane Ubirigi bwari bwahaye leta ya Kongo bwo yerekezaga muri Uvira. Ikintu urumva ko Ubirigi, uruhare rw'Ubirigi muri iyi ntambara n'uruhare ntashidikanywaho.
kuko ngo Tshisekedi akigera ku butegetsi yafashe Kongo ayisubiza mu maboko y'Ububiligi, arayibaha kuko ubu politike yose ya Kongo igendera ku mabwiriza y'Ububiligi. Tshisekedi rero ajya no kureba umwami w'Ububiligi, akajya kumureba nk'umwana mu rugo, akamugira inama ati kora ibi ngibi. Akaba n'ikintu bashinja Tshisekedi cyo gusubiza igihugu mu bukoroni. Ibyo bintu rero bisa naho Ububiligi nabwo bwamaze kwifata nka se wa Kongo, kandi bugomba gukora ibishoboka byose no muri diplomasi burayirwanirira kugira ngo barebe uburyo Tshisekedi ashobora kuguma ku butegetsi. Ububiligi rero urumva nabwo ngo bwamaze kohereza aba instructeurs 412 bagomba kuza gutoza iriya coalition kugira ngo barebe uburyo bakongera kwisubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice 23 yafashe, cyane cyane ngo nuko batoza ngo on how to recapture Bukavu before moving to Goma, uko bakongera kwigarurira Bukavu hanyuma ngo bagakomereza ni Goma. Ngibyo rero ibyarimo kuvugwa muri iki gihe, ariko reka tubihanga amaso uriya mugambi wa 23 yahishuye wo gufata Tshisekedi tuwurebe, hanyuma turebe n'ibindi byose birimo kugenda bitegurwa. Izi ngabo zikomeje kugenda zirundwa muri Kongo, ibyazo bizanangira gute. Reka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza.